Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arterik mentau nailur arajar kat kendai. Ka kenhun Shillong Lajong Football Club, kala penrem no ya Kalaban Sports Club, da saula non haka lempung ilek kai football jong ka Shillong Premier League arajar kat kendai. Kabala pelong da Shillong Sports Association. Haba pai sya ka jing khun. Kini kan hun ha kini sngi ha ka kelas tem ka jing lek kai kalong ka we khan na ka jing rengkat bor kirang lek kai jong bro atli kan hun bat ka jing khun kala kut no da not la non. Andala sedang ka jing khun ha ka kala miet pan kirang lek kai jong kan hun Shillong Lajong Football Club kila kami lek kai pha ha ka ba kila yo ban tap sendan hado sau gol. Yakini gol la yo ban tap da NM Singh ha ka minute ka pasan phuai upi buam ulayo pentap ar gol kata ha minute ke pasan pusau bat prapu ar kat bau dealing do ulayo pentap ha minute ke wan riu pulai bat ke Shillong Lajong Football Club kalala ban peliem no ya ka kenhun Laban Sports Club da saula non Kalaban Sports Club kala syarem ha pro lightly je kon kata ha Renti Sports Club Kalangsting Football Club bat mentah kentipan ha Shillong Lajong Football Club.